aka kanya turimo ndetse n'ahazaza hose birasa naho hari ikintu kitazibagirana by'umwihariko mu isi y'umupira w'amaguru, hibandwa ku bakinnyi babiri b'umwihariko bazahaje isi muri iyi minsi kubera ibigwi, nubwo bigaragara ko umwe arimo gusigara muri aka kanya ndetse n'imyaka irimo iramutwara. Aho ndavuga Lionel Messi, nkavuga Cristiano Ronaldo. Gusa Lionel Messi we aka kanya tuvugana ibyo arimo arakora ntibisanzwe. Nta muntu n'umwe ushobora kuba warakurikiranye football cyangwa se akareba n'igisa nacyo cyose akaba yarayumviseho na rimwe ntiyumve izina Lionel Messi. Lionel Messi ni umwe mu bakinnyi bakoze amateka akomeye mu gikombe cy'isi ndetse n'undi mupira wose w'amaguru wigeze kubaho ku isi, by'umwihariko mu mashampiyona yigeze akina nka Champions League, La Liga, Ligue E, MLS ndetse n'ibindi birushanwa byose ashobora kuba yaribanzemo. Aha reka twibande kuri Lionel Messi. Nitwa Belinziyo Nsijana. Amaze gushyiraho uduhigo tutagira ingano twatumye afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye kurusha abandi mu mateka y'umupira w'amaguru. Lionel Messi ntabwo ashobora kuba agereranywa n'ubwo bagereranywa ari Cristiano Ronaldo, gusa ku ruhande rwa buri wese agiye afite ibintu bye bimuranga. Aka kanya reka duhere cyangwa se twibande ku bigwi bya Lionel Messi. Abafana be bashobora kuba ari bo ba mbere bishimye cyane kuri iyi si iyo tugezeho muri aka kanya. Lionel Messi nk'umukinnyi wa mbere wakinnye ibikombe by'isi bitandatu, Messi yatangiye gukina igikombe cy'isi cya 2006 mu Budage, akomeza gukina mu 2010, mu 2014, mu 2018, 2022 ndetse na 2026, nk'uko muri aka kanya arimo arahabya inshundura yazimaza zisatura agitsinda nk'uko yaje cyangwa se nk'uko yahoze. Nta wundi mukinnyi wari wigeze agira imibare nk'iyi ngiyi ndetse anakina ibikombe nk'uku nguku. Lionel Messi amaze gukina imikino myinshi mu gikombe cy'isi. Yamaze gukina imikino 28 muri aka kanya muri iri joro ryahise mu gikombe cy'isi, arusha abandi bose babayeho. Umunyezamu w'ibihe byose mu gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi cyangwa se rutahizamu agomba kuba ari Lionel Messi muri aka kanya. Mu gikombe cy'isi cya 2026 Messi yarengeje Umudage witwa Miroslav Klose wari ufite ibitego 16 agera ku bitego 18, abo wa mbere mu mateka y'irushanwa ry'abagabo n'abagore. Umukinnyi wa mbere watsinze ibitego mu bikombe by'isi bitandatu bitandukanye ni Lionel Messi. Yatsinze ibitego mu 2006, 2014, 2018 ndetse n'ibihumbi 2022. 2026 n'akarusho agaragaza ubudaheranwa cyangwa se ubudahwema mu gutsinda n'ubushobozi bwo gukomeza kurundaguramo no gusekura mu ncundura, agakomeza kugaragaza abagaridiye nk'abantu bagowe cyane ku isi mu bijyanye no gukina umupira w'amaguru. Lionel Messi ni umukinnyi ufite iminota myinshi yakinnye mu gikombe cy'isi. Ndavuga uduhigo yahize cyangwa se amaze guca muri aka kanya. Umukinnyi w'icyamamare w'ikirangirire cyane ku isi mu isi y'umupira w'amaguru, Lionel Messi amaze gukina iminota irenga 2400 mu mikino y'igikombe cy'isi cyonyine udashyizemo ahandi hantu. Lionel Messi akaba ari we uyoboye abandi bose. Lionel Messi ni kapiteni wayoboye igihugu cye mu mikino myinshi cyane. Yabaye kapiteni wa Argentine mu mikino myinshi y'igikombe cy'isi kurusha undi mukinnyi wese wabayeho. Lionel Messi yegukanye Ballon d'Or y'igikombe cy'isi inshuro 2, mu 2014 no mu 2022. Messi yahawe igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa
cyangwa se golden ball, ibi nta wundi wigeze ubikora cyangwa se ngo abigereho. Lionel Messi yegukanye igikombe cy'isi nyuma y'imyaka myinshi agerageza, ayoboye Argentine yegukana igikombe cy'isi cy'ibihumbi 2022 nyuma yo gutsinda Ubufaransa ku mukino wa nyuma, ari nawe ushobora kuba ufite amateka nk'aya ngaya yanyuzemo nk'uko bigaragara akomeye mu buzima bwe bw'umupira. Lionel Messi yageze ku ntsinzi nyinshi mu gikombe cy'isi. Messi amaze gutsinda imikino myinshi cyane y'igikombe cy'isi, ibintu bimushyira mu bakinnyi bafite umusaruro ukomeye cyane mu mateka y'irushanwa. Muri make Lionel Messi ni umwe mu bakinnyi bafite uduhigo twinshi tutagira ingano kandi twihariye mu mateka y'igikombe cy'isi, kandi aracyakomeza kongera amateka ye mu gikombe cy'isi cy'ibihumbi 2026 nk'uko bigaragara ko hari icyo azasorezaho. Lionel Messi intege ze birasa naho wagira ngo afite imyaka 16 bitewe n'ibintu ari gukora. Birasa naho abafana by'umwihariko aba Cristiano Ronaldo bari kumwitega bakabona ko azabababaza kenshi. Lionel Messi aracyakomeza kugaragaraho cyangwa se kubonwaho byinshi